April ni somni pakhat ni nga ni sang ni somni pani ani thlir tu le ngai thatu zong te du sakna chibai kan buka chu Sagaing Region Pale Township Military Council sipai kallai chu Myanmar Royal Dragon Army MRDA 10 April ni somporiat khan tum ni zet an lo ka pa Military Council sipai lam somthum pathum an thi thu don ani nimin piatuk jingdar kovel khan pale kho pui tlak lam sin ko le chaung tan kho inkara Military Council te kallai hi MRDA polten an lo nuai le zeu boka Military Council sipai mi pathum an ka plum le boka he menu vekhian east tintiran kho bula atum ni na tan chunudar khata tanga tlai dar nga vel theng an lo nuai lia Military Council sipai somthum an thi thu MRDA thu chu chuan ta lang atum ni na anin kana hian MRDA lam sipai mi pakhatin hliam na vak lo ator thu don ani Sagaing Region Kalimio Military Council Officer Clark na thok Sergeant rang chu anupuinen Chin Civic Defence Militia sin nen imbepopin mipui lama trantuma a impact thu don ani CDM sin pola CDM ronlu Sergeant Clark ania tuna chuan hmun him lam a thleng to ti in thu chuan siam CDM sin ne na imbepopa mipui lama tang Military Council sipai somni vel anom to Myanmar rampuma mipui lama tang CDM zom mi sin khat vel anom to thu National Unity Government NUG chuan an puang zal bok ani Makpu Region nga phele setotaya Township Thanglam Rakhain Tlangdunga Tualchung PDF le Military Council sipai te chu April ni ria tatanga ni sompani thleng khan tumthum ani kapa Burma sipai somni chuang an thi thu People Revolution Alliance Polin thu chuan siam in kana Military Council sipai lamin indo thlona mangin kongsang sangin sipai te an tranpuya mase local PDF pola People Revolution Alliance le aso Chin Defence Force ACDF 10 guerrilla fight back manga systematic taka an beile theijela wangin sipai somni zet an ka pluma somthum chuangin hliam pui an tuar bokani People Revolution Alliance thu chu ta landanin Burma sipai lama sipai officer le sipai rang nei pakhachu an mani a anin tilum thu don ani rolin officer pani dang po chen shia lawa an bo thu don ani bok in kana atangin sipai ral thom engomazat khom ania People Revolution Alliance le aso Chin Defence Force ACDF tangwal pola chuan sipai pathum chen liaman tuara ngai tu om tu ma anom lo ni in an soi Makku Region Thilin Township Kayin Area Police Station chu PDF 10 an beilain Station Commander Ong Chio Sen ka hlum ani medang police opanga chu anin surrendera mase he menu lokhian Burma sipai lam headquarter atangin sipai jani vel anthon bela chu PDF Thilin lamin April ni somporiata bom mangin an lo beya sipai somnga zet an thi thu chu an siam PDF Thilin zinga pakhat chuan nimin lama an ron lu lai keini lamin bom remote control mang chi in kan lo beya anom khom lai ani boka somnga vel chu an thi rin om ti na soi police lam atanga in pe mi sompanga te chu PDF lamin mun him lama an thon chua to thu an puang zar bok Yangon guerrilla Paul pakhat the Boys Army chuan Yangon khopui chunga sipai te nen in hlat taka om tu le mani thil ni lo kholai om khoi le ngai vena boipui lo turin hriat tina thu chuan siama April ni somporiat choma dar so pakhat pel khan the Boys Army chuan Yangon kho chunga Takita Township Electric Department Office bola bom an kama mase chu an bom kam bola chuan mipui civil mi veiwa kantamin an bom kom na thil chu bom ti relevin an khoi china an en kwal vel vak waka wangin an mission chu cancel le ani thu an soyani an bom kom na ala om hlai su ti tarin bom kon nan ma se mipui lamin hre thiam lovin an en kwala an khoi chin vela wangin a to pati thainan an ti puatak ringo thu don ani The Boys Army zinga pakhat chuan Takita bom kom chu engma hrelo atel lo tur howin an lo khoi kwala lekha po kan tar ve thlapa taxi driver pakhat phei chu dingmawin aron kala aron en vel dunduna atum dan tak chuan chu kan bom komna bom chu mi om lo laya taxi a phur dai atum ani mel zo khiala kan lo impua cha na zong chu alo thlonin awma atopa mipui ti thainan chau kan ti pok taringot mai ani tina soi chu wangin The Boys Army pol chuan mipui te chu mani thil ni lo le hriat lo chu khoi le ngai ven to lo turin hriat tina an chhuat taringot mai ani
matupi le mindat geta duty mek captain in ko u chu an battalion commander in matupi le mindat geta mi tupo kaltlang reng kap lum vekang chetia thu apek a hnial awangin a ko huwa a soifiana lokapa a khong ni in thu don ani military council ho tu berin gate paltang reng mi tupo kap mi tura thu apek chu captain in ko u hian du lovin poisei lo mi puite a kaltlang tir zela he thu hi a thopui sipai pakhat hian an ho tu hnen a report a battalion commander in captain in ko u a zo chuan mipui poisei lo ka kap theilo a ho tulu ber kap taila idu bi kangem atia a chan let wang ani captain in ko u hi lokapa engchen nge an khung don ti hriat ani lo khachiat wanga thlona chuangam lo le rapu bom lo wanga motor chuangam lo terrorist lalpa senior general min ong lai chu special training arukin Mandalay akal thu don ani terrorist sipai ho tu vermin ong lai chu April ni som pokwa jing lama khachiat wangin thlona achuangam lowa motor konga bom rapu a hlo boko wangin pin uluin tunma chuan pin ului ni mi miaw an ti thina ni ngoma zat a cham nuwa arukin pin uluin atanga Mandalay special express jail compartment panina a chuan tak thu hriat ani senior general min ong lai hi pin uluina tui the ku chung zong oma April ni som pokwa jing daria le mini somli panga vela special express jail aru ka chuangin Mandalay lam a chukla Myanmar railway a thok pakhat chuan zana tanga atu jing thlengin helama chuan khopui ri le trek klari hriat tur om deuh renga thlona a thlok chuak theilo po ani mai thei motor point kal sepin olwin le Mandalay chu darkar khat kalbak po ani lowa ani VIP motor nen pe chuan mini somli panga vel chi kal aniang tuna chuan railin arukin achuang huwa chu tiang chu ni rail station staff ta chu sipai ho nen tang rolin security alak tirani ti na soi min ong hlai chuan a chena railin station tin a tlen pel lain security chu station zong zonga police le sipai te an om tir deuh veka a chua san tak pin all luin miamo kwa tuna chuan sipai tlem te che anom to thu don ani NUG sarkar kum khatlin chungcha ngai ngam taka tluanga chak chuak zia hi ngai thla chun zom zel te ang National Unity Government NUG sarkar kum khatlin na first anniversary day lo thleng ta hi lom na chi ni lo ma se mipui sarkar alo ding sim hi an hmalang na awangin sipai sarkar tlomna hun an hai to hle ani NUG sarkar thupuang tu Dr. Sa chuan nikum April ni som paruk sang ni som ni pakhat khan Federal Democratic Sarkar tharapian thule sarkar mingatan National Unity Government of Myanmar ani thu khover hriata apong zarani NUG sarkar hi CRPH tir hriat mipui IO kan thlantin MP te Intel Khom Committee hmalang na adin ania sarkar tilema interim sarkar lailok mai ania NUG sarkar thar apian ta ka wangin thunei na le lalna chak wom sipai lalte din sipai ngial ngan sarkar State Administrative Council chu a om to lovin sipai te chu an tlom ta ti na ni lawa Myanmar ma hian dan lowadin sipai sarkar State Administrative Council le mipui thlantin sarkar CRPH palai te din Federal Democratic Sarkar National Unity Government an om kop zok ti na ani State Administrative Council tir hriat sipai firfiak sarkarin mipui chinga lal an rota athun hoya anda thei ho chu department sang an nei mu mal lawa mipui lam sarkar NUG po chuan sarkar athok department staff tam tak an lam tang nei chau tung si in ral thuam tha ana nei miao lo wangin ram ro rena chel thei turin thenei na tak Myanmar ram chunga ala nei ri lo thung ani dan lawadin sipai State Administrative Council SAC sarkar chuan mipui lam CRPH tadin NUG sarkar chu terrorist pol ti in dan pon an holin apom lawa mipui lam sarkar NUG web thung po in sipai sarkar chu mi rig raprin tual tha mang le chu mang ho ati ve bokani Myanmar ram sarkar dik tak zok ni tur chuan khovel democracy sarkar tam zokin NUG le SAC sarkar chu khoi emo zok an pongpui angai don ani Myanmar mipui te chuan NUG sarkar chau hi dikna le zalena nei le theinan be seina om chun ani towa mipui sarkar ero ni tin an ko sak dan atangin
mi rik rap tual tha le mipui in le lo ti chiata poisoi lo mipui te man khom bak na anei lo ti chiang nia NUG sarkar chu mipui thlantin mipui ayo ten mipui ta na andin ania nam sang sang ethnic arm organization ethics arm organization te MP te mithiam te party tina ethics politician hroi tu te tang hoin sarkar lai lok andin ani buaina chhum pui jing mek Myanmaram chan chuak tu chuan nam sang sang helpol ni thin te chu CRPH chuan sipai hoin an puan tak terrorist an ina a hli saka mipui veng him tu pol PDF CDF tia kan hriat lar ang chi chau hi sual sipai ho laka be sei tur om chun an ni ta ani tuna chuan state administrative council sipai sarkarin tlang mi nam fual te chu soilo an chipui kol ho chunga ngei po tharum thoin dim doina nei mi alawin an mipui te chu an ngai sa in an thata an man bok ani sual sipai ho hi thu nei na achil le mani tang ma hai ching sipai lal te tan hian an sum le pai anin le lo an hau sakna thu nei na tu chelo tura ven him na chau thok ania an chipui ni ve lem lo sa ko dang bia te laka chuan arong the ang berin an ko sa ti hi hai rual ani lo ani kol ni ve lem lo tlang mi nam rang rang Myanmar rama cheng da chuan kol ho nen tang rualin federal democracy sarkar din an rem tin an lung rual ta ethics nam rang rang huapin CRPH committee representing pidong su lo to chuan federal democratic sarkar national unity sarkar chu adin ta dan sake le khowela dan chemer jingami sangni paret Myanmar constitution chuan hol ta federal constitution thar mantumin ma an la ta ani federalism sarkar object chu sarkar lai pui le tual chung sarkar inkara important takin thunei na te ham thana te mo phuna le chanwo insem zai thiamna ram in real bona dana ni central sarkar in economy defense the international relation lama mo phuna langa state sarkar te chuan mani tual chung thil engkema mani thuin ro anin real theidon to ani mania ro in real theina autonomous body ani ta ka wangin nam sang sang ni ma se mani ni na ethics identity vuan chung si in ram pakhat khwale tui ni na introm ani don ta ani Myanmar ram ang mi makradoi somnga pali lai omna le mun sang sanga khom nam tan chuan federal system sarkar hi a thaber ani Myanmar rama helpo cha sang sang hian tunma in independent deal thima se federal democracy ram nia thunei na sang jok sang pha mania in real bol thei ram ani tur hi an khak hlel to hle mai Arakan state lam ve thung chuan federal democracy rampo din mola kaini chuan thil tum le ruwa man to sa kal lo nei dim to a then om thatak ni kan lo tum jo ka ge antia China ram de pa wa nam chuan andin mun tu dik tak chiang takin an la soi lo takna a federal system chu an thlop don khopin alang Myanmar ram tan national unity government changtlung tak ruang am alu chuak ta hi an va nei hle mai sipai sarkar chu ASEAN ram tlep te poin an pongpui lawa China le Russia ram poin aru langin an tan ngam lo bok EU le UNO member ram tam jo ka ro chuan national unity government NUG sarkar hi thlop sup an chak hle mai ani ole nga top nan view ate hne na ngen na kan an jep ve le nge kan channel mila subscribe sak lo view ate singa khan inom chuan subscribe ti kha milo me saka milo subscribe sak ve ngei turin kan an ngen chuwa tin kan video upload thate in lo dona in lo mu zel theinan in tan po ol samjok nan notification bell khai metanga ola in da don ya in jawa in du sakna thaber kan lana cha u